puso din sa at home with GMA Regional TV, ubay-ubay na ka mga personalidad ang atong gibida kinsa pulos nakaabot na sa tuktok sa Mount Apo. Og luyo silang istorya. Ang istorya sab sa mga porters o guide kinsa ilahang katambayayong aron ilang ma-achieve ang ilang dream destination nga mao ang peak sa majestic Mount Apo. Og subay ni ana usa ka porter ang nag-viral ning baguhay lang human. Bit-bit niya ang iyang sorpresa alang siyang partner. Ato makauban si Alejo Codilla og iyang partner na si Christine Lasha. Sa Alejo ug Ma'am Christine, maayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta mo? Good morning po, sir. O, maayo pa man. Well, great to know that, sir. No, og unang-una, please share with us kung unsa ba istorya likod ni ining imong pagbit-bit og washing machine para kay Ma'am Christine. Kuha na sa sir kanang amo nang gidugay nga plano kay nandoon mo ko sa akong asawa sige laba-laba sige puso-puso mo tag-adlaw kay nanamo mi anak nga gamay magtanungan nga makatigom-tigom ko sa akong mga plano trabaho sa reporter makapalit ng washing mo to nga akong sang gipalitan atong kwan kay dako man ang nahatag sa akong giportira di ako la pud gipalit og washing para dili magasta ang kwarta. Sir Alejo, gawas sa ining washing machine, unsa pa ba ang nahimong katas sa imong pagiging usa ka porter? Ako napalit sir kay itong motor, atong wifi o ang cellphone. Wow, daghan-daghan na pud sir no gikan si mong kita isip usa ka porter kay di gid lalim ang imuhang trabaho. Pero naga-wonder ko sir kung naabay limit kung unsa ka bugat ang ginapadala sa imuha pasaka ug pababa sa Mount Apo. Ang minimum jud sir 15 kilos nga sir nya na may uban nga mag-exist sila mga per kilo man among extra income na exist kuan sa ang kapoy sa kuan lokadlaw nimo sa ginababa ang bag para nang mag-ulan sir madungagan magin imong karga ibis 20 kilos sa imong karga kung mag-ulan kuan man tumabasa mas lisod gyud sa ining mabasa ang mga gamit sa mga guest inaron nga mga bulan kanang perminti man gud ga ulan nya perminti na yung mga bagyo maabot ang lisod may kakaron labi na kanang nindot ang panahon nya pag abot sa taas kay maglain maging among pinaka-worst na mga saka. Para tong last time nga halos gibaha mi sa Binado. Nang diskarte na lang. Loy kay mga bisita lagi kay basta gyapon sila matulog. Amo lang sila gina istorya nga inanay man gini sa idre di na to matagna ang panahon. Expected na lang gyud nga bukin ni siya. Pan lang sir, ang motivation lang nimo gyud sir kanang imong pamilya ra gyud wa jud kay lain mo naon para makaya nimo kung sa imong gustong maabot para ang imong gusto nimo maabot sa imong kinabuhi makuha gyud nimo. Nang kay lain mo naon kundi pamilya lang gyud. Og sama sa imong ginabit-bit nga karga sir no ingana pud ka bugat ang imong dedikasyon sa pagpaningkamot alang sa imong pamilya. Pero sir tuod man ilan na ba ka tuig isip usa ka porter? Nagsugod ko na sir katong 2017 nga tagsara pud ko sig saka karon ra man ang kusog na ko nga saka karon pagsugod sa January diri sa Tamayon sir ang among Mother Mountain gyud ang Mount Talomo gyud siya na close man ang Mount Talomo mo nang napurso jud ko naabot sa Mount Apo nga nakuyog ko sa mga akong mga kaila nga organizer man nahimo ko porter po dito antod nga nahimo og guide. So isip usa ka porter no unsa imong ma-feel every time nga masabayan nimo successfully and safely ang imuhang guest pasaka o pababa sa Mount Apo? Lipay yun mayo mami kay imo gong bisita nakasaka gyud og kuan pinaka taas nga bukid sa Pilipinas. Ikaw pag nagdala nila baskin pag nagsige sila giyaw-yaw sa dalan pag abot sa peak magsige kinataw-anay kay naabot lagi daw nilang taas baskin og sa kuan pa pag abot murag sikin sa pag uli murag na nga unsa. Okay, syempre nag-viral ka sir tungod sa imuhang post no labot sa kining regalo nimo para kay Christine. Unsa ba ang imong mensahe alang kaniya? Ako ang masulti siya nga dili siya mawala gugma sa kuha unta permente niya sabto na akong trabaho o timanon niya among anak gamay o mahal ako siya. Ay, wow! Sana all! Dahil salamat sa pag-share sa inyong istorya. Dinis at home with GMA Regional TV. Kung tapuhon no, mas laghan na ang kining mga responsible hikers yes, Mount Apo aron no, mas dako na pod mo og income. Thank you so much, camping always. Daghang salamat po sir. Ug mayong buntag. Kini ang At Home with GMA Regional TV.